buki may nakaw lebu na kiyala tay lebu aw samoro nga tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan yato binaka beyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan na evangoliti ay rakiraki mami na marama ni Nofler mami daw talenta ka na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan yato na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan yato. Ni sambulu binaka sai koyongo na pagleleka ni nonda tukutuku rato sato kutuyani na matakende indai ki Brazil na nonda Tony Vala en rakabile abitu ngona pe bande taki mai be Vashnil Prasad endu na bakelis lesi en tambana ningito katigo boli mai Brazil en nga unongo ni oti na nonda tigo boli mai Chile na dorbo me vida na singa tuko no Ben Ryan na ndoni bablidi ningo sai oti seranga ninguna me bakanga taka berto na dorbo nimbera ni rato na varetaka na kila ke ne wale ningito rakabi e rato kileta nikina e burubura obiti na sanga walangani bengati e na kena sangai me bakarongoi na ya biti me baka ni na batakila telanga na pasifika e na mbuturara ni rakabi le abitu na Diodore Stadium na ya ni rara ningito rato na laki wala takakina na koula na dorbo ena sotsotongo ni Rio Olympics. Rote ni ndonondo limanan raun leun bunua ngo erna ngole bakatakataka ki New Zealand ki Australia ena ruku ni programamu ni be bakatakataki wakarutaka na mate ni tu e bakanditako semi korole besau na minista yang garaba na be bakatakataki ena nondo bunua ni rasa authority ko na tamatatakataka merangole ia ena tondaku ni be korle lebu raute ni tolu sang lugabitu era sana tegubutaka en bulongo na non radakadaka en New Zealand ngoe okatikina e vitu na radakadaka baka matai keira na kenabo mera lagi bengarabi en itei tau ne totong ni radakadaka mate e bal ni bebesu be sitibeni wasuturanga na tangani ambaki was sang lugatolu ka bakandin taki ni abuna na mate ni watina ke na bungona elewa ena koro na muana kandabu ena runa mbak sauti e bemba o pasturanga kina watina wakakina kamba wakati ko mai na bungona ya lewa ena bulo ko sita ena runondol tinikaba mani pa mabot ki rua na betinani buna na non raulenga ena ge rawani takataka e tumba na daurubongo ni oti e ruo sangabukandu na mbaki e loma kinangito e baka binata ki Ben Ryan na ndoni wabulidi ni timi ni rakibila abitu o Ana Maria Rongida na kapitani Fijiana e na bugu ni beka erto wabulidi kina tukuno Rongida ni siang walangani laki kawaitiko o Ryan e na bugu ni nonrotu na waitabi na dorobu me baka ni tarabaka libutalanga na nonrotu na nonna buki ratu na wane lewa ni bonga e pasang bulka walu ni yaua merto sana landikina e na loma ni rara tukuno Rongida nertu satu barau meratu na vala e na buku ibiti maitha bekir na baleleka ni nonda tukutuku ninge na numa na Mbula FM kina radio Fiji 1 na ndomo ibiti na bongani benianu rawa moni na ngai ronga kina na kena pa matai lalai ni bugading binaka Bulan ko salo mitinay korbotan ando tali tak na barong na Mbula FM na bandua ena sere Volvina wa saukur tondo tali tak na Mbula FM Nimbula na rango labinia to ken korro ena kasi ando bakro na Mbula FM na bandua ena sere Volvinaka ya makereka menandi na SBA na Mbula FM na bandua ena sere Wa korbo ta sanga talent on station ni rolerua ena bandua na Mbula FM na bandua ena sere Bula FM number 2 NSR